Nah, di rumah, adik-adik yang di studio. Kita sekarang mau lihat peristiwa yang terjadi. Di mana terjadinya? Di bumi Aceh. Apa yang terjadi? Ada yang terjadi. Apanya yang terjadi? Bermacam peristiwa. Apa peristiwa itu? Ada. Ibarat kami murid dengan guru. Kami sebagai guru, anak-anak seakan nggak tahu lagi mau percaya kemana. Dan juga di bumi Aceh, Pak Kecik, Pak Camat, Bupati, Gubernur, seakan masyarakat tidak tahu mana yang harus dipercayakan lagi. DPR, sungguh ini dunia nyeken le nyan temayang bedo, temayang bah dunia kat gulu, apa, temayang bedo. Ana doh berkiri, mak pegah bang, kah tumbuh ju, pegah je. Beli baca Quran je sadar. Di posisi kita sebagai hamba Allah, umat Nabi Muhammad, Rasulullah menteng selaku ahli surga hantam gepugot umat bangalak-galak ro. Sebelum lahir Rasulullah na pugot umat bangalak-galak ro. Jahiliyah. Gepugot umat kan galak-galak ro. Tapi oleh lahir Nabi Muhammad menghargai pemendung umat dan rakyat yang pemendung, yang seperjuangan seperti Abu Bakar dengan Rasulullah selalu mengajak kebersamaan lo bataboguha ili musuh. Jadi setelah musuhnya mati, Rasulullah dengan sahabat dan juga kerabat-kerabat yang lain selalu sayun bahu siri langkah dalam menegakkan agama Allah. Hana Rasulullah pekat Fatimah hana ro. Pekat Abu Talib. Pekat adik mak kan dalam kerjasama, pekat adik ayah kan kerjasama. Hana pekat Nabi. Hana pekat. Pekon jino mangkana. Ada doa dia Peka kamu ulum lagi sekolah Nabi, kan kita yang saksikan sama-sama apa yang terjadi masa yang akan datang. Coba pegang mic, adik-adik. Coba pegang mic satu-satu. Ya, coba dibaca surah Al-Balad. Dimulai dari Ila. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أخلقت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مقربة يتيما ذا مقربة أو مسكين ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة
عليهم نار مؤصدة. صدق الله العظيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والأرض والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها فقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن شأنكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى فكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى فما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى فسيجنبه الأتقى فسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك
فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Coba dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Coba dua-dua. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan him, jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون والتين والزيتون والطور السينين وطور السينين وهذا البلد الأمين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين ثم رددناه أسفل السافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين. Gitu iramanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu sekali-kali ya. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga والتين والزيتون والطور السينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. Ada juga seperti itu. Coba ciptakan yang baru-baru, yang penting bagus. Ya, jangan ciptakan yang aneh-aneh. Boleh apa yang aneh, enggak ada aneh tuh. Ada juga irama seperti orang Jawa, ada iramanya sendiri, mungkin dengan irama Jawa ngaji ada juga tuh. Ada juga tuh? Ada ya, gitu ya. Ada juga tuh irama Jawa. Wattini waszaitun watturi sinin wa hadzal baladil amin. Itu irama Jawa. Kalau Aceh lain lagi. والتين والزيتون والطور السينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Itu dikasih lambat kita bukan misalnya kan. Tapi jangan lari daripada yang sudah ditentukan hukum-hukum tajwidnya ya.
Okey, pemirsa yang ada di rumah, kami cukup di sini aja di depan rumah, di depan ruang mata Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah. InsyaAllah pada malam yang sangat berbahagianya, katanya sama-sama menyadarkan diri seperti yang kami utarakan selalu. Jagalah dirimu baik-baik, jangan sampai ada hujatan orang lain. Karena siapa saja yang melanggar daripada Undang-Undang Perjanjian Dasar 19 misalnya 19 atau sekarang enggak 19 lagi ya, 2008 ataupun 2019 ya, 2017, 2016 ya. Siapa yang melanggar janji daripada undang-undang 2017 di ikut naci ane kontanya undang-undang mana aja. Jadi beratalah. Jangan harapan orang itu yang sudah kepercayaan penuh sama kita sia-siakan orang yang terbaik. Karena belum tentu orang yang kita tunjuk itu dia yang bisa menolong kita, belum tentu. Walaupun dia selalu dekat sama kita, mungkin dia ada mengharap sesuatu yang dekat sama kita. Ada orang yang tidak mengharap apa-apa dari kita, tetapi mengapa kita cuekin dia? Ya gitu. Hati-hati tuh. Ya, jangan sampai kamu nanti jadi orang fitnah orang-orang lain, karena semua gejolak itu hanya bikin olahnya sendiri. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian dan juga Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik, abang-abang, cupo, cuka, cutih, cutno, yang di rumah Pak Mendong, kamu pamitkan diri di hadapan mata drone Pak Mendong. Patna kesalahan dan kesalahan kamu mohon maaf dari maaf. Cuman lun hanya pingat Mendong Pak drone yang ingat kakek ingat kakek galak-galak drone. Kan? Jadi Mendong yang dapat lun sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam ya